بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرو بوبانا ماتي في يرو بوباتي إجتك كالالتي والكتا غوتي يرو تنتيتي إف كوكوتي دليدي تنما مودن ترابو غوتا مو تنما سنس أكما تنتيتي دي إف كيسا باتي دليد رسول كي عليه الصلاة والسلام يكينيجي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه جي تكون كيسا يرو دوا حجته يرو دوا دلقو وان دلقو سن قل لنا دلقو ربين الرجالة تجي تنتيتاتو تنما براتاتو وعمل سيناتنا في حديثة غنم دبن كرين نما يوني في من قدوم ما جارسما نما ديمه تكاهو وان نما خان دلقوته يخاو قوزم ما توتاته إف قصتا إف كيسا بهو inumaatu nama gorsaa'u ati gowwaa taatee waan nama akkasitti if keeysaa baateen dalaginii nama namaan jedhu jira akkasii miti waan facaafattee oomishta akkasii quba qabaadhu wahuma keeysee fudhatta akkasii quba qabaadhu yeroo tan namaa akka waan tan teetiiti gowwoomii dalagi ati gowwaadhaas hin jennu gowwoomii kheyrii dalaguu keeysatti gowwoomii jechuun akka waan gowwaati dalagi maaliif jennaan kamaa tadiinu tudaan waan facaafattee oomishatta akkuma namaa dalayti namni muraadaa namaa keessatti histii dalage namni jahatanii namaa keessatti histii dalage namni manguddummaa namaa keessatti histii dalage rabbiin addunyuma tan irratti isaaf kafala waan sadi si fayyadduun beeytu waan namaaf silaa dalaytu san booddeetti fayyadamuun hin ooltu seenaa ulamaa'iin teenya dubbatan dhageessanii jara darasaa nam lamaatiitu karaa warra isaanii deemuudha jira bakka qaariyaa ta'anirraa warra isaanii yaadanii ganda isaaniitti deeman sanuma namni tokko buna keessa jira ooyiruu bunaa keessa jira darasoota akkanatti achi ilaalee darasa hotta eessa yaatan jeen barqaraatiirraa yaana warra keenya laaluudha yaanaa jennaan achuma utaaleeti darasoonni gaarkii qullaadha waa takka harkaan qabanii mancaa fudhatee seena humna gurguddoo tanaanii kan waa takka hin daleenne teettanii seena ooyiruu jee naqe ooyiruu yeroodha naqe gattattaa jeeni bishaan kannee fi waan isaan itti haajaban kannee fi hojjaa qicee fi buna kana guuraa jeen guura dalagaa jeen jechuudha kasiggaa jarri firraa awwakkamtu mala haa dalaynu hiike firraa jeanii kalaas gaa seenanii tokko abbaa histiiti akkam jechaa godhe if jibbaati nurraa dhiisi jechaati if jibbaa akkanuma suuta godhe tokko immoo eega ooluun hin oolamin eega dalaguun hin oolin maaliin histii godha rabbiif fayyaa naa kanneemii jeeti qamisa isaa baafatee sujee dalagaadha abookaa buna guuraa oole yeroo asriin geessee aduun gaggara galte amma waliin galtanii mee waan dalagaa ooltan waan guyyaa kana guurtanii ilaala nagarsiisa jeen akkasii yeroo garsiisanuu ati amma na maaliif guurte jeen kaa waa xiqqishu kana bar waan kabala hin geenye dubaan maan danda'uun godhe gaa humna tiyyaachi humna biraa isaa hin fide jeen ati yoo kun godhe jeen haya akkas taatan atis waan lafa guurte fudhadhu atis waan lafa guurte fudhadhu jeen jechuudha amma mataa waqqate kaa firraa takkatti deebi'uu jee qaamma firraa takkatti deebi'uu jee si dabarte jee jechuudha si dabarte jeen akkasi gaafuun luuqaa guuttatee waan guyyaa dafkaa oole inni beekee isaafin godheef dalageef ta'a malee ifiifin dalagadheef hin ta'u akkasitti kun warra isaaniillee fayyadee ifiifillee gurguratee kitaaballee bitatee je namni abbaanis too jechuu yaa ka gubbaa buhee muka if jala muru atumaaf jira namoo sitti hin jiru jedhu waan namaaf gootu san waan san irratti ogummaa tan teetuu namni laala muuxannoo tan teetuu namni laala waan namaa dalaytu manguddummaa haa taatu ogummaa haa taatu hojii haa taatu waan namaa ibirraanfadhu akka waan teetiitti dalagii waan hadiisa kana keessa nabiin sallallahu alaihi wasallam tana dhaameef jecha saniif nama raddaatummaa tolcheetu shofeerummaa irraa illee booda bihee isa duuba wal daleetii jedha akkasi jajjabaadhaan isin hin jaa kamaa tadiinu tudaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.